Oke teman-teman, kita ambil layang. Mana ya? Oh, itu teman-teman. Dan kita jatuh teman-teman. Sangkut teman-teman. Oh, mana? Benar teman-teman. Ya, itu ada kayu. Itu ada kayu. Tarik aja, tarik. Lainnya tarik. Oke. Awas patah. Robek teman-teman. Ya. Awas patah. Buka. Jadi teman. Lagi robek teman-teman. Kamera. Kita robek dulu teman. Sudah robek teman. Hancur teman. Robekin aja ya. Kita ganti kertasnya. Dua kali jatuh teman. Dan kita Balik lagi. Yang hitam ini juga robek teman-teman. Kita robek sekalian teman-teman ya. rapuh teman kertasnya. Kita ganti cuci teman. Kita cuci. Kita kasar lagi. Kita sampul lagi teman. Gitu teman. Sudah dua teman-teman robek hari ini. Let's go. Kita naikkan lagi juga teman-teman. Enggak.